pusi Sangzuala hi pusai toya leitle pisap choni leite fa somzinga apangana ni torin December ni somni pali kumsang khadzakwa sumnga le pali khan ni sapuitla nga alopianga kumsang khadzakwa le somkwa khan lian ming thanginen mission weng thlanga innein fanu pali ming than sangi wife of zorem tloanga kelsi ming than moi larin zuali le ruthi ro hlupui te anneya tupa pakhat annei to ani pusang zuala hi sana che siam thiam tak ani a hemi manghian e zong ve in chinga venga dor a hong ve a chaklo tak chung po in athok sham chin ani rongbol na lama po aphak ang tok tokin chanhem ngai tak mi ani a tun hma lama po khan sinners friend ti ma counselor ra te po alo chang ve to chin ani pangoi choile zaidam tak chungkwa ngai sakmi chung te tlo chwa le chiak thatnia troi om tai ma thin tak ani anatan tlang pi kumsang ni le som panga ve la changkha na insoi sel chana lunglam dat na lo neya kumsang ni le som hi pani khan pacemaker wa sakni in achat pui Thawhlehni a shiat ani amai ro chu insoi sel na neu ani chole awangin akha tokin damdoin lupui ngain omle china chatak chuan a chuak vele mai chin kuben January ni som pariat khan a chawde thut awangin civil hospital panpui ani a aizol hospital a refer ni in ICU wa dalu ani a ni som ni palia ma ason de washat ani awangin in lama hon pui ani a ama ero chu atuk ni som ni panga January zanlaya athok a ha na sarawangin agape hospital panpui le ani a ICU wa dalu le ani a zia omlam pana shiat ani lai le doctor le nurse te pon thei to pan chwa chungin January ni somhe pasari chomhadar somle chanbe khan nach omle lungai om to lo na chatwan ram min lo pan santa ani